de ton e teddungal telemma ka yimɓe makko ɓen. Teddungal ngal ga hatti toon ko toon o wonno feeno jahiliya ado l'islam on arde hade ko aden joginoɗo teddungal molanagal imo mari kadi martaba molanaɗo yaaja arsika ko ɗum woni jammu wafiru thara athari ko marɗo jawdi buy innamo thari jamuhu athriya hari kadi ko yaajuɗo nema Allah neminimo moƴƴa sika ka damɓe himo dow sika ka teddungal himo dow sika ka jawdi himo dow jammu tawadu'i kadi yankinagol jippito ɗum kadi hari sifa makko ala shadidul haya'i tiiɗuɗo hersa o hersa piiji ɗi wala hawtodirde e goɗɗo on tigi no mari ɓuri fof ma no mari buy hara no jippiti ha ka hattata ɗon no hersa hara no hersa moƴƴa no jippiti ley e hoore Allah no yanñi arsike on no yanñi iwdi ndi no teddini fi iwdi ndi fa ahabbahu qawmuhu ashadda alhubbi wa asdaqah sabu ɗi piiji ɗe o sifaɗi ɗo jeeyede ka ɓuri e tiiɗude e gori ɗin margol jawdi yankinagol hersugol ɗum ɗo waɗi ha yimɓe makko ɓe yiɗimo giɗgol tiiɗugol giɗgol sellugol hatta inna almar'ata min qurayshin kanat turaqqisu sabiyaha as-saghira wa taqulu uhibbuka warrahman hubba qurayshin li uthman ha watti ɓeyɓe ɓen ɓe amina e bobohe maɓɓe koye fiino koye fankira e yimanaɓe koye gimoye ɗo ɓe inna miɗo yiɗuma mi wondiri Allah o wiyeteɗo arrahman miɗo yiɗuma giggol ko Quraysh yiɗi kon Uthman so haɗen inni ɓiɗɗo no yiɗi ɓiɗɗo mo wono ɓeeɗa yiɗiɓe kaari andu hara gongo giggol no tiiɗi na ɗum enne noon yimɓe ɓe no yiɗi kaari no aɗen yiɗirta ɓiɗɗo mum kono inni joni miɗo yiɗuma bele ko ɓeya yiɗi e Uthman kon ولما أهل الإسلام بنوره على مكة كان عثمان من السابقين إلى الاستضاءة بمشكاته الإسلام on arno feeñiri annora mum on makka ɗo Usman ibn Affan no jeeyano السابقين ولإسلام عثمان بن عفان قصة ما زال يرويها الرواة ناتقول مكة الإسلام نمر قصة حاجوني في اللطوب أنه في الله وجه ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظى بخلقها الرفيع وبيتها العريق ko wonno ɗum nde o humpitino feendo ka jahiliya on tuma diina arali wonnema o wiyeteɗo Muhammad itiri ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo Qayyata on ɓiɗɗo bappirawo makko wiyeteɗo Utbatu ibn Abi Lahab ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها سيدنا عثمان عندي دون أسوني موجة كهانو أجمع يا أجمع مو أجمع يا لك كاريجو
ولم يهد بخلقها الرفيع وبيتها الأريق وسني سبو هبالي سبو جنبغل أو رقية مرد جيك موجو tawde kadi himo iwi e galle keldude fa dakhala ala ahlihi mahmuma on tuma o arika ɓeygure makko kañum saydna ousmane himo wondi e hamme molanaɗo mi mana himo suni fa wajada indahum khalatahu suda binta courays o ari o tawi ka galle maɓɓe ɗum nendirawo makko wiyeteɗo suda binti courays wa kanat hadihi imra'atan hazimatan aqilatan ta'inatan fi sin fa sarrat anhu o tawi o yummirawo ɗon ko hari ko debbo jon hakkille jon faamu towuɗo e duuɓi on to mo ɓayro o sifanike mo ko honɗum o sunni o jombaali o suddiɗo wiyeteɗo Ruqayya on ɗon yewtimo haalaji welayɗimo ha muññintinimo yejjintinimo sunnumo o wonduno on wa basharatuhu bi zuhuri nabiyin yubtilu ibadat al awthan o yummira wiimo mi weltinire hunde wotere Allah adda annabajo on bonnita e rewgol sanamu bonnite ɗum few wa yad'u ila ibadati lwahidi dayyan annabajo on nodda e jama yoɓe rew Allah gooto mo annduɗa kaka makko fuu hotoyta e hasbe ko hasbete kon wa raghabathu fi dini dhalika annabiy wa basharathu bi annahu sayanalu indahu ma yabtaghi rerɗinimo ɓeyni si ka dina ɗon ari wakkilo naata Allah on waɗante ɗon qala uthmanu fantalaqtu wa ana ufakkiru fima qalathu khalati uthmanu fokkiti himo yaha imo miijito ko nendira makko yewtimo kon falaqitu aba bakrin wa haddathtuhu bima akhbaratni bih mi fotti aboubacre mi haalanimo ko nenirawo an on haalanilan kon fa qala wallahi laqad sadaqat khalatuka fima akhbaratka wa basharatka bilkhayri ya uthman aboubacre ene mi wondiri Allah o nenirawo ma ko goonga tigi wooli ko haalanma kon e ko o weltinirma kon nde moƴƴere ɗo e Usman wa innaka la rajulun aqilun hazimun ma yakhfa alayka alhaq wala yashtabihu indaka ma albatil o inni an Usman momi yi ɗo ko aaden jom hakkille jom feere suuɗanakima goonga goonga hara suuɗanakima so goonga waɗa yaltinawa tun ande ko goonga ni goonga on jilɓantama kañum e jillodira kañum e mere on si goonga wallinama ɗa mere nde wallinama ɗa hiɗa wawi sendinede ɗum ko yaawe thumma qala li aboubacre wi'lan ma hadihi l asnamu allati yabuduha qawmuna ko honɗum woni ɗi sanamuji ɗi yimɓe meɗen ɓe woni rewde ɗon alaysat min hijaratin summin la tasmau wala tubsir ɗi sanamuji wona kaaƴe mboboje e wawata nande ɗe wawata yiwde ni kaaƴe ɗe wawata wadde hay hunde si innama summu boboyagal kono ngal boboyagal ɗo no feƴƴiti saabu hayre nden nde kayre nde ala memminade hay hunde ala iwrude telen mayre hewta nokkugo amma neɗɗo mbobojo ɓandu makko no wawi memminade guite makko ɗe no wawi gollude noppi ɗi no wawi gollude juɗɗe no wawi gollude koyɗe no wawi gollude amma ɗe kaaƴe ɗo hay hunde ala koni gollude e majje la tasma wala tubsir fa qultu bala o inni wallahi kono woni a wooli gonga fa qala
وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق إن عثمان كوكو نيني رما أن ولا ما كون الله أن لاتني لاتك وإنما أن باجو نلويته أو نلاما فقد أرسل الله رسوله المرتقبة وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق تبنو دون ونليمو أيم ببن فو ونليمو دينا بيوال إغونغا فقلت ومن هو حركه همبو فقال إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عندك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أن الله نولي فقلت الصادق الأمين أو هولا دو نندو دو غونغو نندو دو فقال أبو بكر نعم إنه هو وهي كانكو فقلت فهل لك أن تصحبني إليه إني أدوت لك مكة فقال نعم فلما رآني وإذن الله إلى قال أجب يا عثمان داعي الله عثمان جاب ندو الله فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة أو من دي كمنولا دو إمو أنون كهرتناغو كمنولا دو إتاقي فغوفو كيانيان فقال عثمان فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته وإني ميوندي الله من دارالي محامي هبني جيت أندن مكو هبني دار مكو مناني كو ويكم حتى يبند أندن هنتينا نيكمو ko woli kon wala nikelan ka hani walade ɗon mi gomɗini nulal makko ngal ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله mi seediti mi qirriti reweteɗo ala siwona allah kadi muhammadu o ɗo ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أحد من قومه بني هاشم حتى ذلك اليوم hari hay e gooto e suudu nulaaɗo ɗum tigi ɓe ɓuri hiɓɓodirde ɓen haa nde ñande hari hay gooto naataale e maɓɓe ka diina yaani makko baɓe maɓɓe ɓen ko faala wiide hande hari ali ibn abi talib naati kono hari ko payko غير أنه لم يكن فيهم أحد يناصبه العداء هانن ينده هذه هاي غوتو إما بكامبين سود نولا دون بني هاشم بناتالي كدينا كون هاي غوتو إما بكدي فينينا نالي نولا دون غاينغو سبكو نولا دون كون سيونا أو بابيرا ومكو ويتيد أبو لهب فقد كان هو وزوجه أم جميل من أشد قريش قسوة عليه أبو لهب أودو wonno kanko e ɓeygu makko ummu jamil yaaɓe ɓurɓe sattinde ngaygu ngun e nulaaɗo sallallah alih w sallam ɓurnoɓe soñjude nulaaɗon sallallah alih w sallam ɓurnoɓe tiiɗude lorrugol nulaaɗon sallallah alih w sallam wa a'nafihim idha'an lah wa tankilan bih fa anzala allahu fihi wa fi imra'atihi tabbat yada abi lahabin wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله جبني دو آية جدوم قل شرط ودو سورة المسد ونما الله حلكي جود أبو لهب دين حلكيك tabbaji ɗin ɗo ko ɗi ɗiɗi ko tabbat yada abi lahabin wa tabba mana allah halki hunde nden nde halkike mana goɗɗo liɓi yani
allah on halki ɗe halkike nafatamo hay e hunde dannatamo jawdi makko nin e kala ko o faggitino koyo ƴellitoytoɗo ka yiite marge huɓɓuge kanko e ɓeygu makko rondoto ɗo leɗɗe noka dane on debbo ɗon ɓoggol yiite sowagol mana harlagol sowita alhablul maftul wonente masad hani mana haray ko gotum ɗo harle wona o ɓoggol humirgol nayi ni فازداد أبو لهب ضغينة على الرسول صلوات الله وسلامه عليه ɓayrgol cortewol ɗo jippike on tuma ngaygu ko oya Abu Lahab joganino nulaaɗo kon sallallah alih w sallam ɓeyditi noon hannde kadi wastadda hiqduhu wa hiqdu zawjatihi ummi jamilin aley on tuma ngaygu ngun ko añuno nulaaɗo kon e konnaago ngun kanko e ɓeygu makko umu jamil ɓurti ɓeydade e hoore nulaaɗo e hoore julɓe ɓe fof fa amara ibnahuma utbata bi an yutalliqa zawjatahu ruqayyata binti muhammadin alayhi salatu wassalam fatallaqaha nikayatan bi abiha e haalani ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo utba on a yahay accita ruqayyatu ɓiɗɗo nulaaɗon sallllahu alayhi wa sallam seeramo mettinalngol ba makko jonneteɗe ɓiɗɗo ngun debbo hara hay hunde waɗa e hoode gandi koko satti tentini noon tawi ko moko ba hikkiɗo nokku go waɗa ɗum debbo kadi hikkiɗo nokku go tawi ko kanko waɗa ɗum ما كاد عثمان بن عفان رضوان الله عليه يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار فرحا عثمان بن عفان ɗo yo nanu wondema o debbo ɗo accitama o ruqayya to accitama hande kadi seeɗa o wiira honno wetelam welo o faalano jombudemo adi o utubata jombudemo ɓayre utuba jombimo o suni moƴƴa daage ko kaalide ko o mi faalanode jombude kono ay goɗɗo jombimo ɗum no muusi honno ɗum no metti honno joni noon on accitimo inna alhamdulillah joni heɓino natira وبادر فخطبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منه o yehi kisan o ƴamoyimo ka nulaaɗon okkimo o jommimo wa zaffatha ummul mu'minina khadijatu bintu khuwaylid bimana nene makko tigi khadija on ɗum haade ɓe wuuri ko kamɓe tigi cuɗimo yani ɓorne mo ko ɓornete ko ɓe ƴettima ɓe naɓe ka moodi makko وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة فكان يقال لها حين زفت إليه أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان هل عثمان نجاء قرب لبيد بن يسو ender yimɓe Quraysh ɓen kono hari Ruqayya o ɗo no dartomo ɓe maana no dartomo ka ngari e jalbugol yeeso sabahatul wajhi ɓe maana ko nandingol yeeso ngon e bimbi nandingol yeeso ngon bimbi andi bimbi sino hentinade hara yeeso no aduna no laaɓa non ko ɓeyni kaari e ko yeeso bimbi o mana yeeso makko mo no wawi ɓe watti e jonnidirde konnguɗe ɓenni hande ka saare ɗo e jombuɗo e jombaɗo mana residirɓe ɗiɗo ɓurɓe labeede ɓe neɗɗo yiyata hande ko Ruqayyatu e moodi makko Usman jombidirɓe ɗiɗo ɓurɓe labeede ɓen hande ko goɗɗo wawata yiwde hande ka saare meɗen ɗo ko Ruqayyatu e moodi makko Usman لم يسلم عثمان بن عفان على الرغم من سابق فضله
وسابغ معروفه من عذى قومه حين أسلم engal teddungal ko mari ko fuu arsikaji ko mari nafoore ko nafi jama makko kon ɗum hisinaalimo lorra musidal makko ngal ɓayre o silmi moƴƴereji makko ɗin hisinaalimo lorra musidal makko ngal ɓayre o silmi falaqad azza ala ammihi alhakam an yasba'a fatan أو فتى بني عبد شمس عن دين قريش وكبر عليه ذلك ست بابا مكو موƴƴawete ɗo hakam nde sortoto ka diina mu'um sagata bani abde shams o yalta e diina quraish ɗum satti e makko moƴƴa yani bimana sababe mana taraka dinahu wantakala ila dinin akhar فتصدى له هو وأتباعه عنف التصدي وأقصاه درانيمو دران سبتني في لرغولمو او ويتر الحكم او دراني او دو عثمان كانكو be wondi be fu darande sattune musune wa akhadahu wa shadda alayhi withaq nangimo habbimo ha yori king wa qala أو ترغب عن ملة آبائك وأجدادك وتدخل في دين المحدث أأكتي دين بابرا بما سوررا بما ناتا دين حسا والله لا أعدأك حتى تنبذ ما أنت عليه كون دادو ni accita tama ɗo ha sortuɗa e koko natuɗa e mum wonta ka wonnoɗa ɗum فقال عثمان والله لا أدع ديني أبدا ولا أفارق نبيي من تدت بي الحياة رغبة في ديني واستمساكا بعقيدته حتى يئس أمه منه وأطلق سراحه وكف عنه kono bappa makko hakam wonno mo lorrude piya mo soñƴa mo no oɗa wakkilori piigol mo o kam kadi ko noon woni wakkilade muññagol ngol ha oya tawi o ronki di e makko o accitimo lakinna qurayshan dallat tudmiru lahu al-adawata wa tulhiqu bihi al-adha hatta hamalathu ala al-firari bi dinihi wa mufaraqati nabiyhi alayhi salatu wassalam fi bappa makko al-hakam tertikemo ɗum waɗali qurayshin kamɓe yoɓe tertomo hari toujours hiɓe holla mo ngaygu ɓe soñjamo ɓe lettamo ɗum waɗi ha tawi yo ƴettu ɓeygu makko ɓe doga ɓe dogida e dina maɓɓe kam e seeda e nulaɗon sallallah alih w sallam fa kana awwala almuslimina hijratan ila alhabashati huwa wa zawjuhu ruqayyatu ridwanullahi alayhima ولما أزف رحيلهما ودعهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول صحب الله عثمان وزوجه رقية صحب الله عثمان وزوجه رقية إن عثمان الأول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط أنتم أفكتي يقول هجرة الحبشة كانكو يبينكم أكو رقية يلا يرلبه ɓayro ɓe fokkiti nulaaɗo sallallah alih w sallam ɗowti ɓe waynodirgol e maɓɓe nulaaɗo inni yo allah on wondu e usmana e ɓeygu makko ruqayya mana yo allah wondu e maɓɓe ka boni yarude mana yo allah reynuɓe hisinaɓe ko noon wolirten enen ɗum filliti ɗon laaɓi ɗiɗi on tuma ɓe maaki usmana oɗo ko kanko ni arano ƴettuɗo ɓeygure mum waɗi hijra fi allah gila annabi luutu fi zaman annabi luutu gila annabi luut ko usmane woni arano ƴettuɗo ɓeygure mum waɗi hijra fi allah hari ko annabi luut tun waɗno ɗum ɗon luttuɓe ɓen fof hari ɓe yadatama e ɓeygure maɓɓe nen ɓe doga ɓe yalta fi allah daroto ɗo ha darsul qadim inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh